o mātou oreka. Mātou maamai o ngā nuenga mamana, o ngā nuenga whaaliu. Alo langi pa mea lo tumuai, o a oe. Mātou te tae tonu o oe o le tua e tumau i o whora wholanga. E te whaamaoni o whora wholanga. E tua e tene tunafu aki a te i mātou. Mātou wala au i le tae au te ngā. Mātou te whawhetai a te oe o na o lau tau singa. Aua ana le se unoa na o whio. Mātou te le au i e mai le tae au. Tukua o mātou ainga. Ta penga o mātou loto mai lamba i aso ana nafu. E o mai le tae au o e mātou tei tonu. E le i esiteni le mātou whare mai. Sa ta penga i ai o mātou tangata le li e. Aina o mātou whale le mi wholo mau. Mātou la mona le pai mai o lo wanga paia. Mātou la mona lo mafuta mai. Mātou la mona lo whaatasi mai. Mātou vili o e tamai le nei tae au matango fie. Whawhetai lo wanga le lei. Whawhetai lo alofa le mawai. Lo alofa tunoa ia te i mātou. E le o mawai ia o mātou tangata. Pe mātou te sese. Pe mātou te whaale tonu. Pe mātou te o ese le atua. E le suia lo alofa. E tu ta mai le nei tae o mātou te whaatai o ngale malosi o mātou tino. Lo pui puinga ia te i mātou i le aso ma le aso. A wale li eu i lava na mātou whaalongo le malwhainga mlanga le maliu ma le oti. Ai mātou te whaatai le atua lo e marutia si o mātou ola. Mātou whelua i le nei tae au matango fie. Mātou whafo i atu i ate oe le vi inga ma le whawhetai. Le atua wa mātou wala au wa mātou iai vai teimi whainga tā. Wa mātou iai vai teimi leanga. Le li ie a whai mātou te lei loa. Anganga pa ia whesosoani o mātou loto. Whesosoani leo mātou wa ai. Ta tala o mātou mata whaale anganga. Na i o mātou ilo atu sa tani mana whainga poto. O lo o tama whai e whaase se. Whaaleanga wao lona lea natura. A oe lava na e whetalai. O oe mātou te sao loto ai. O oe mātou te file mu ai le tua e anga lei mai tamai le nei savalinga lo mātou savalia. Te sosoani o mātou loto tamai o oe mātou te mau ai le file mu. Neli io a lava whainga tā o a whawhitau le whetai ai mai mātou. Ia taurai lo mātou wa ai ia te oe. Mātou te tai tonu ma mātou whaia lou whina ngalo. Mātou sa ili a te oe le tatalo. Mātou sa ili a te oe la upu. Pau leo le mātou malo sianga. Ne tua wa mātou wala au i vesoso ni mai a te mātou te tonu lau e ka le sia. Mātou te lo mafuta mo mātou mātua whaare nganga wa o wala au. A whaiolo tūlai lau upu le nei tae au. Lau whau unga tama i alu ma le mana lau upu. O i lava e whaalongolongo le tua suia o la tau loto. Ta lia lau upu ma le fia le nei tae au. Anga le fo i tamai nisos mātou e ka le sia. O mātou whanau ma niso ne ka le sia lo whainga malanga mai lunga la awala. Pui pui a te ila tau se temi mātou whelo ai. O le vi inga e fo i atu i a te oe. Anga lei tonu se mātou e ka le sia tama. Tonu a inga lotu taitasi. Lea li ia o mātou tutusa i au manuia e le ngata i le tino e whapea manuia i le tu whaale anganga. Tama e o wala au i anga lei o mātou whanau. O wala au tamai e tuloina i la tau le mana o luanganga pai. A vea mafutanga e peo na mafut peo na o atu ai le li e. A veo se lutau i o la tau o langa i a veo se amatanga fo. Pui pui ate i la tau i tu ina nau o le nei o langa o fasi se ai le to tele o tupulanga. Ai o wala au tamai e tuloina i la tau le mana o luanganga pai. Whamatala i o la tau loto. Le tā uo i la tau le ie i ate oe. Wa lava se fe au le li ie wa si le fie whao ngā i o mātou whanau. Le li ie whao ngā o la tau ola. Tamai o wala au e lo wanga le tonu se mātou e ka le sia. Tamai o mātou maure nofo le lei. Mātou maure nofo whea lo whani. Ia tasi o mātou loto. Pe lava ona e whetalai le atu o so o moni mātou. Pe a whai mātou te whea lo whani.
le li o nei laro langi e tele pela o e kālesia. Au mai manatu e mātou te esi ai. Ai wo wala au tamai. Ina ia mātou maua. Le manatu lea sai ati oe. Ina ia manu ia i meu mai mātou te whai e tono lau ngāru e ngāle atu. O wala au le li e le alu lau tala le tu le manu e whao le nei alo langi whamanuia ia te ila tō lo o fola ma. Tau aveina la upu le li e le ngata i sunga i whaife au. O missionary mai lato uma wa e whao ngaina. E momoli lau tala le lei o wala au ianu ma le mana la upu. Ta mai anga le mai a te i mātou le nei tai au. Ste mi fo i mātou whaalongo longo i lau upu e mātou whaalongo poto whaalongo matalia. Manuia ia te i lato asia si mai le nei tai au. Anganga pa ia suasuani o lato lotu. Le mai o le mataino ne tau ninga sa yo na fai wina. Me umai mātou te whai e lau shua whai Yesu. Tu mau le whatau wa ai te i mātou o loa Yesu. Amene, ma amene. Pamanuia le atu e lau tapo inga. Tōna la mai lalo whaafitai. God is good. And all the time. God is great. And every day. Whapeo o tu maule every day. Papa whapeo, just one day. Just one day a week. Ia leri. Para wina whaluari a whiunga ti a kono. Ia mo tatou. La whonga ni tai au. Fo ilau la whonga ia male. Chupai. Ia leri. Tatou ti a kono whaman moli mo tatou la whonga. Ia tatou pese ia Oh
Ia, ia le tua le tae au. A whai wai fia le tua tato langa mai vi ia le tua. Ia me ia le teimi ma le ne ia wanoa tāua o te whawhelo ia tua i le tato a inga lotu. Tato te roma futa mo tato mātua whaleanganga. Ia te tonu manatu ia ma olo o nai tū o no tūlanga o le wala aulia le atua. I le mawhtanga i peona i aile tatu au talavou. Whaftai ai la o no le neia manoa mawalunga. Ia ma neia manoa matango fie. Ia o mawhai fo i ona whaatanga ina le tangata whaatau waa. Ia e whaima mea whai ngā luenga. Ia e momoli atuaila na upu le nei tae au. Whatalo whatuaila e tatu e kālesia i le tatu sui whaifi au ia ma le tatu senga whaifi au ia mese fo i leo wa o ia ma ti a kono ma o tau whaltua ma walunga fo i le whatalo whai pa ia lasi o tatu e kālesia i tamā ma tina ia e whapea fo i ma losi o ngā ruenga po atai au ngā ruenga i whanau talavou whatalo whatu i le suafa ma walunga ma le suafa sili o Yesu ia lewa mafuai le nei yasu. E whaamawalunga sa talofa i seo mawhai o nā asia simai. Tai tonu e tele o sau, e skengi lau sau le nei tae au, ao le taita inga le atua, kua mafuai o na e ulfale matatu mafuta fatasi. Whatalofa tfo i longo o pengata whailangi, e o lo o mafuta tapua i mai, ia matatu whaisauninga i lungo o pengata whailangi. Whatalo whatu i le siwafo Yesu i nei tae au, o le tatalo ina ia maua i tātou se inati le lei e maila na fionga pa ia e whai maoso mo oe i le nei vai aso. Ia le lei ia lo whealuai. Ai o iai se mea o lo atatangia i lo mawhau. Amene, e peia o lo whealuai i lungo le awala. A le aini saini e te leiloa e te lupo whenea te alu iai. E ia vea le upo le atua o se saini lo mawhau. Se mea te alu iai ona i loa lea, lea se se awalanga e ke alu iai. Ia le li, e pe fa pena le o langa le iai tātou. Na langa iai le te me pongi sāi, a o mai lo longa, a o timunga, e whenga tā ona e loa. Na langa o winga ngao le li o neida lo langi, o whea lava e te alu iai, so se teimi ia e mangua nei lunga le upa le atua, e whapang sa ina lo mawhau. Ia le li. Mana ia le pese lea sa pese inga le tātou tim. E pe e whape ngā se sa vali, leo te fia tala noa tuai netu la fiafi. Ia le li. Ia ai malo tātou e kālesia, malo le tau, malo le finau, malo le tau ata. Tonu foi nei vai aso ia tele ia whaingata, tele whawhitau ni fte ia i mai tātou lungo le awala. Ia e whawhtai le atua o no le teit ina mai mo i tātou i nei aso. A whaiwa ia te oe lau tusi a mana ia le so e ane i le mātai o sunmat wha. Mata tātou whaitau li whaiupo e lua sunma lua. Ia se whangata i whaiupo e tolu sunma tolu. Tusia mātaio. Whaiupo sunma wha. Ia se whangata i whaiupo e tolu sunma. A whai o maua tatu whaitau whatasi mai ai. Ia. Pātai o se whuruma whā. A mata tatu whaitau li whaiupo e lua se whuruma le lua. Se ia whangata mai le toru se whuruma le toru. A whai o maua tatu whaitau whatasi mai ai. Ia.
asau felafo ina i le so. Fetala i lo leo i sui a teila tō. Wa whape atu. Ia o tō loto te tele. O au lava. Aua tō te mātata. Tali ua whapea mai. Lea li ie a whai o oe. Ia e whetalai mai ia te au. O te aru atu ia te oe i lungo i vai. Na whetalai atu lea o ia. I nā sau ia. O nā lui fwai leo pe teru nai le waa. Ua savali lunga le vai ia Yesu. O te whiawhau whaitauina mai le NIV, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. He was there alone, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking to the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, said, "Truly, Son of God." Ia whamanuia le atua le whaita wina o lana whionga pa ia le nei sai au. Matovi ia oe tamā. O lau upu ia le atua e tū maua lo na whau unga mai ai le amatanga se ia o mai tai au. E le mawhai fo ia le poto. E le mawhai e le manatu le tangata o na ia whaamatala au ilia. Awa o lau upu a e fau ai taimi uma. So se teimi mātou te whaitau e fau a. Mātou langona mo mātou poto. O nau ili lau upu. Wa o wala au le nei tai au le ia te au lau whau unga. Wheta lai oea nganga pa ia mo I mātou le nei tai au. O se upu e te le fia e le au ngā mo au ai meise o I lātou ne. Avi ese mai lo umutu nei tai au tama. Aia e wha manatu ma wha ailoa le nei tai au. Te sā vali wa o tā pengai. Ono o Yesu. Amene. Amen. O le whai upu e luas fulman wha. O ngā e maua iai se manatu ia po se sā vali mo I tātou ni tai au. E wha pealo na wha upuina. Au le waa ua I tō tonu o le vasa. Ua whelafua ina
i le sou a waangi mai i luma le matangi. Ole tusi na tātou whaitauina i lunga atu whai mai a o iai Yesu ma le moto tangata e toa tele. Fia afe o tangata. Afe mai ina ua o i afi wa mata ona whaiatu la ia leo o Yesu ia so o iai Yesu. Tu tangata e o. Ua lewa ua o i afi ua fia ai tangata. Amene. O whaiatu la ia leo Yesu le motu o tangata. Oe su e mai langsi mea ai. Oe vaingi mea ai e whangai kakanga. O no mai ia leo le au so o. Nga ale 5 whalawa. Mai e lua. Amene. O na tango la ia leo Yesu i whalawa i o le talawa e maasangi ai. Ua ia vaai atu le langi matatalo i lona tama. Aina te le i whawhanga ina le tele ma le tele o tangata. Ia le li. O le upa tuspa ia whai mai e 5 afe tani. O longa uinga. E le o whai tau ai whawhine. E le o whai tau ai matamaiti. A whai o le 5 afe lea kamaloloa. A whai a inga uma. A popo ai whawhinge e 5 afe. Wa se 10 afe. Nga o le 5 whalawa. Mai ai lua. A toa ai matamaiti. O longa wainga wa o vatu ma le se 10 afe. Aina ua whai ele atua le venga o lupa tuspa ia whai mai ua a ai tangata. Ua maonga. Ua le koe fia ai seisi. Whai mai ua whoela ia le la tau mea ia na tutoi. Mauai ato se 10 ma le lua. A le ua uma le fia ma fia afe o tangata. Mai le 5 whalawa. Mai ai lua. O le talalana tatou whaitauina. Ona whaile e sure vāne ka tele. O leo maina lua mai tangata. O leo o toe mai e toe pia ai. Ai ona rātou nau sai aisia. Nā ngā lewa rātou wa ai le vāne ka tele na whaile Yesu. 5 whalawa mai e lua. Pape taile tamai titi mo leo manas. O leo mai ane o veni mo kutanga. Yaso. O leo whilaki. E o mai ua koe pia. Ai ole na to nau ya o mo va be ole mo mau ma ai o ma mai o ole mai o ma na o mai ta e o mai ya Yesu ya be o ye vai tu ya te ka asia o no le demo tu o la to o no va be ma na ya Yesu ye le ai o le ngalo ya ti o ya yo na fuanga. Kalau orang yang ada nak buat punya faham, aku faham betul le motu sangat. Dia mau buat tulen mai, dia mau mai dia Yesus. Aku perlu luas tu mari dua, pai mai ono nak ila ia dia Yesus ono so. Ya mai ya tu lesi tu oleh mai kali lagi apa? Ada ayo aku mai nade kai, oleh mai kali dia dia tu buat. Ah. Baik. Mayona, maila ia dah mai buat. Atu Yesus pun. Oh, pak tak mai ya tak Yesus. Jadi, dia kalau pai Yesus dia, apa siapa le moto tangata mai ya dia. Awak ni ngalo ya toi. Dia mau pai orang ngalo ya so Yesus. Nak terlepas tu Yesus. Patasi malibot ko ta. Awal kata lain Yesus, mai Yesus le so. Oh ya ba. Kali mai ya si. Ia le. Oi mana ko le. Tak dia ko fa kena ya. Ya ma ko mo.
Atono manatuia sa tupu ya so a o tama fai lava Yesu e a besi atu na so mai o e pa tau o pa kali mai o Yesu amen e mai wala to kunu na e mai na wala to e se atu mai ba e mai wala to o le va mal na to a o se atu na mo to ta mai ko na alu le o ko ta to na alu Yesu na o ia Yele o ese le moto chamata o le au sa o no malvai a upa tu saia pa mai Yesu wa mai atu le bau mai tata mai no o ya fiafi a wa mai Yesu lu le bau ai a mata no o na peta ya so o na tani Yele o se manato e sa autu iai te tatou a uma netu na fiafi e whaapea o manuia lilo o manuia na tia i to tonu o matangi o a whao le olanga a healing blessing in the storms of life te o taime tato te le whaalongo i veli o wha Yele Hello? Can you hear me? Yes. Okay, so. Tele aso. Toi titi lava tausanga mai lava la matanga ya yang wali e o lava ya te sema. Tele o teime tato te whaalongo a ia wha o matangi o lolonga o mafui ma mea whapena o le pumonia. Le ai ma sese o kako e fio o imea. Le amu ia kako skeke o Washington. Ele pe o le kele o isi atu nuu ma le kele o isi skeke. Ele ngata i lolonga o a wha o matangi o mafui o kaua. Ona no fule me mafau. Ele ai ma sesi e manga o longa a inga i me fa apea. Aua fo i a o maile matangi ia ti oe ia puipuia le lo fale ina o awane ia fatia i matangi o lo longa. Umatu fo i le tele o lo longa wa tele ia fale o tele ia ola ma me fa alanga inga. A e maka fo ia ila lunga kiwi. E pe mangai e lo mata. A o ila tau o leie moli mawina aso fa apea. E le fai ngofi. E alanga i le fiola. Amene. Lona tamai, lona ainga, e tamawhai e su e sino fuanga e file muai. Su e sino fuanga e ola ai. Ole winga lali nei tai au. E le ai a masesi e fiola i teimi o whama lolonga. Ole manatu fo e ole tangata. E le ai mai manguia e kukupu ai. Ai ke loa se me mali. Ole kele o aku o kele o ainga. E manguia pe a umaia ia wha. Ka kau Samoa. E angi lo le a wha. Ma lepe le fale. Ngau le wha apou. Ai umale le a wha ua ku fale palangi. Manga umala wha lo le fima. Mako fale ko poku. Lua wharka ele. Ai le angi la wha nga le wha apou. E vaila ngā manguia. Ieleri, a tonu sa e tangi, a tonu sa e hoi teimi o whama lolonga, ai umalolonga mo manguia. Maola uli mafi, maola food stamp. Amene, fai mai e tatou mata upuli nei tae au, o manuia lilo. O manuia e tele iloa. A o loo e to tonu o whaingata, o loo e to tonu o whaafita uli. Po le alava se mea o lo fetai ia ima oe i to tono lo ainga, oe malau to olua, oe malau whanau, oe malau ngā luenga o le alava se mea o lo fetai ia ima oe. Pieleri, awane i ngalo ia te oe, o lo iai manuia i to tono o whaingatana. O lo iai manuia i to tono o whaafita ulina. A tono e te leiloa,
Na lango le pong sa lo va ai. A o le te meta tala i le tua o mata whaale nganga. Ona ei loa lea. Whawhetai le tua no whaingata. Whawhetai le tua no whawhitau. Ia le ri. E mai na ua. Feso wa i le. Ia lau so o i le tonu o le sami. Lungo o le sami. A o le tatalo Yesu. A o le fesili. Whamata nei loa Yesu. Le au so o le le. E ngā pātia o le matangi. Ia le li. O lau tali i oi. Amini. A o te talo Yesu sa i loa Yesu ono so o le tinga ina o le matangi. Te loa e ka le sia e awani i ngalo ia te tātou. O lo te talo ma Yesu mo i tātou. So se mea awani ngalo ia te oe. E leo ngalo e lau so. Whapea lau so o ia. O le ia Yesu ma lau so. Ma le moto tangata. A o lato leilo. O lo o lunga o ia le maunga o lo te talo. Ia le li. O le. Ai vai ele te i o lau so. Na whetai i mamatangi. Ai sea, ele o lo lato loto. O le usi tai le wheta lainga Yesu. Na mafu ai o na whetai i mawhama matangi. Ele make sense i lo mawhau. Ina o whai tau mo o whai tau le tala. Nele manga ia e whai tau se tala tuspa ia. Whai tau wha alua, whai tau wha atoru. O nga e loa le winga moni o le tala. A wana whai tau. Ai le lei o lo whai tau ma e whai tau ma e whai tau. Mala le te whai tau ai. Whai mai Yesu i ono so o. E o. O le au o lau so o malato manatu. O le asaunga le mu i lato. O na lewa wheta lai Yesu. Usi. Sa lato stai e whai alo na fina ngalo. Sa lato stai le wheta lai ngā Yesu. Ai aisi taimi. O le usi tai. E te wheta iai ma whainga tama whawhita audi. Sometimes obedience often leads to difficulties and troubles in our lives. It makes sense. O le usi tai o so o le wheta lai ngā Yesu. A lau o. A wheta iai ma whawhita audi. Le ale mea la iona le tatalo lo Yesu i lau so o. Ave ese le matangi. A le whai mai o le wheta i matangi. Ai sea, ono o le wheta lai ngā siu. Ai, tato e ka le sia le ni tai au. So le tā ua e lo tato stai le fina ngalo le atu. Aua ne ngalo i atu e. O le nau si tai. E ia ile teimi wheta iai oe ma whainga tā. Ma whawhita audi. Ele o lo whai o le fina ngalo le atu e saunga le mbua i mea umu. Ele o lo si tai e whai le upe ma le fina ngalo le atua. Ona e manatu lea o le asaunga le mbua mea i teimi umu. O lo si tai le wheta lainga le atua. O lo si tai le na upo wane i ngalo i atu e. E ia ile teime te wheta i ma whainga tā. Whawhita au le lungo le ala. Na lango le menang na tupu i lau so. E ua whai kau. A whai o nanga kalo Yesu lungo le maunga. A ola Filafo inge lau so o lungo asfai. La mea le ngale ngofu Yesu ma whaafile mu. Awangi Yesu matangi. O ngā olonga fina ngalo e na awina i lau so. E leo se loto lau so. Sa whainga tai lau so o na tu ua Yesu. O na ole mafutanga. O na ole motu o tangata. Ina ne ia whaina. Ai watu ua ai lau so. Ai sea o na olana whetalainga. Ia leri. O le manatu mua e whapea. O matangi o le o langa. E whaonga hina e tua e sauai. E whaonga ina le tua matangi. E whaonga ina le tua wha. E whaonga ina le tua whawhita auli. Ma me tu tupu ia te ma awala e sauai o ia. Ia leri. Storms are God's means of transportation.
e whaongai le tua e sauai. O le alava se mea tupu ia te oe, o le asa fita auli lo tupu ia te oe, ma mea lo whelafua, ina ai lo walanga au auna i le tua, aua ne ngalo ia te oe, e whaongai le tua e sauai ia te oe. Na te le tula fo ina i tātou, ai fai tau le tala, o le matangi a lea na tinga ina i lau soo, o le matangi a lea na saua Yesu yono so. E le whainga tā ia Yesu o na whaafile mu, ai alu yono so. Ia le li, ana whaonga ina le tua le matangi lea, e sauai. Ai ngai o le atua, o le ase mea o lo tupu ia te oe, mea o lo whaafenga tai lo mawhau, e whaonga le atua le mena, e sauai. A veo se awala e sauai ia te oe. Na nanga tele o taimi tato te tufe sili ai le atua, o fea o iai oe. O fea e alo fola folanga. Na e fai mai na e fola fola e te le tula fai ati oe o fea iai. A tonu sa tinga ina le au soo malato manatu o la e ale te ime sau wa Yesu. A sanga kala ngoa ili moto tangata lewa umonga fafanga. Lewa fatia i tātou ona o lana fetalainga. La ka ime sau wai. Ai ngai o le atua aua tātou te tu fe sili fa apea. E te wheta ia ilo mawhainga tā. Mena tā ua ilo mafuta i le atua. Mena tā ua ilo le atua. Langa e te ilo ai, lo na whaatasi mai. Amene. E te langona ai lo na mafuta mai. E pole ala le sou ma le whelafua inga e oi o pe au ma wha ma melo tupu i o tātou olanga. A e masani ma le atua. O mea na e saua i le atua i atua. Na te le tula fua i tātou. Ia le ri. Noirex i le sau o Yesu. Na sau o ia i le pongisa. Sau le po, fai mai. Na sau o ia leo leonga i le po. O po le fourth watch. O longa uwinga. O le teimile na alua Yesu i no so. O le toluanga i le ongo i le tae au. Teimi o lai pongisa. Teimi o le lai po liuri. A ewa ne ngalo ia ti tātou. E leo mawhai ona tuula fo ina i tātou e le atua. E pere sun ma tolu fai poe lima fai mai. O te le tu ua lava oe. O te le tu ula fo ia te oe. Ia le li. E le ngalo Yesu ona so o lai a whātia le matangi. E le ngalo ia Yesu ona so o lai a whāia popoa ngā mawhainga tā. E le o ngalo e le tua i tātou. Ia le li. Le atua ia Iakopo fai mai whauta foi, o te ia te oe, o te le tu ua oe. Amene, na langa na fola fola le atua le ngata ia per amo, saua i lavo lana le fola folanga, na te le tu ua i tātou. Via leri. Praise God. E sau le atua ia te i tātou, i le lo loto whaingatā. Loto whaafitauri. Amene, ile mareko e ono o nae e au mai e mareko. Whai mai ua lato fiu e taualo al whaafitauri o lea e angi mai luma le matangi. O lona winga, o lae e alo leo so, a o lae sau luma le matangi. Elo e o sau asakangi, e sau i o luma. Lae a te tau whai. O laia ke kaualo. A o le sau ai saka. Pakis pa iwhai mai. E sau li matangi me o la tō luma. E leo i mai kua. Sakangi sau sao ai o luma. Via leri. O le whaafitau le le au so. Whai mai ua fiu e alo. O le mori maua a tangata tusi poto. Mai la tō mori mauina wha mai. Pe ama le hiva i le se fulu ma le lua i tūla. O whaile ngā luenga leo leo so. O le alo. A o lai saun matangi. Masangi ka kou sa moa e pao, e le leingei o leua e le afi. A ngā kia o le afi alu. A o le waa, lenga o ilau sofa mei ka ualo. E le mawhai o ngai alo se waa il makangi. E le pe wha peo lai sau mai tua. O ngā whaingo fielo ngā alo, alo patus paia.
fai mai o lai sau i luma le matangi. Ai ngai o le atua. O le sau o satani e sau i o tatou luma. Tatou tatalo ina ia tatou pula ina o tatou mata whaale nganga. Ia o tatou ilo atu satani manga whainga. O le isi wha moe o lau so. Mana tua foi. O le au so o tangata whaifaiva. Telo i la atou o tangata whaifaiva. O tangata wa masangi le sami. O tangata wa masangi le laulo wa. A o leo whetai ia ima matangi mai ua uma lo la tau wha moe moe. Ua fiwe alo. Ua fiwe ngalue. Ua fiwe foai. Ua fiwe vivi. A o la lava e sau wha fita uli ma whainga tā. Amene. O le wha fita uli leo na whetai ia ima lau so. I le tele ma le tele ma le tele o i tūla. A ka ule iwa i se funu ma lue kula o le makua umia. O la walo la wae. Kai ke fo isa mo fai fo ma ko pau pau. A ka alula. A ka tika ya ila male a avi. E penga le stima mi unke umal ka fialo. O ka vai vai. Se lo pe ko fo i mai ku. Ai fai mai e sili aku male iva po se fulu luai tula. O fai le ngaluenga le au na aso. O le alo, wa fiu. Wa uma le wha moe moe. Amene. O le manatu lona lua. E le ngata e wha ngā e le atua e sauai. Ai o matangi o awala o le atua e tofo mai ai. Amene. Storms are God's means of testing. E loa le aulo le afi. Ia le li. E loa ke wisiano moni. E loa le tangata tali tonu moni. E loa le tangata au na moni. I le teimi o whainga tā. Ma le teimi o whaafi tauri. Ia le li. Fe mai na ua lato ilo atu Yesu. O sa vali mai lungo le vai. Fe mai na tupu ila so o le fefefe. Atonu e leise se atonu e tatu te o umma le toinga langona lea. O le sa vali mai o le tangata i lungo le vai. I le levo le po. O le temi mua lea ua po se tangata mua fo i lea ua sa vali i lungo le vai. O se temi mua fo i lea ua va ai lea uso. Se tangata o sa vali mai lungo le vai. Atonu le mafuanga lea ua o ai te ila tou le fefe. Pai mai le wala to va ai atu, fa mai la to wa pe ao seitu. Ia le ri. O ke le lopo wa e seiku. O ke le lopo wa e va ai sanga le anga, o ke le fa alongo ai. O ke le va ai. A tonu sa o langona o seitu. Au te le va ai. Ka o sa mo ala. Sa wa kai o ka fa alongo ka ka wa me va ai le. Misi ape a kasu lua le po ia onga. Fai maila ia loko ingo malo makua. Aua ke whea i ke wa ira vea. A tono sa la tu va ai a lo whalongo ia le telo teimi. A o kere va ai a seitu. Amene. Fai mai ua whetala iatu Yesu ia te ila tou. I o tou loto te tele o a ulava. Amene. Take courage. It is I. In Greek, literally means I am. Ia le tua. O le ainga e nao pe a whaawing sa o lava i le ngangana eleni. I am. Ia le li. Le ngangana na whaaina, ronga i oa whaonga ai ia Mose, e alu e whaailoa le whanaunga Israelu. I am that I am. O au le ola, o au lava. Le ua whetalai atu i asui o na so, aua to te popole, i o tō loto te tele, o au. Amene. Whaipo e luas fulman walu mai luas umaleiva. Whetare a whawhatu pe teru ia Yesu.
a fai o oe. A fai o oe. Ia e fetalai mai a tau o te aluatu i lungo le vai. Mana tua foi. Nai lo atu e su ona so. Nai lo atu e so ia Yesu. Ha o laia e angi le matangi. Fai mai Peteru. Fai mai Yesu ia Peteru. Sau. Ina ualu atu Peteru ia Yesu. O laia e angi le matangi e le file mu. Fai tau i le tala. Ia le ri. E le ita ofi. E ui lava i le tele o matangi. E ui le fa. Ai le teimi na alu. Ai Peteru ia Yesu. O le teimi anga. Ngai fela fo inga. O le matangi marosi a mai le matanga. E o lava i le teimi na alu ese. Ai Peteru malu atu ia Yesu. O la ai angi le matangi. Aua ne ingalo ia te oe. O lava le teimi tato te o. Ai ia Yesu. E feangi ia le matangi. Via leri. Ai te los me mali. I le taleo. E na o Peterua. Na ru ese maleva. Via leri. Mai le tos fulu malelua. E na o Peterua. Na ru ese maleva. Manga yatu ya Yesu. Al fesili. Fei le tos fulu matas. A tonu salato tawemu ya Peteru. O e keru. Yo e ke o ai o ese mali. Ia leli. E mai Yesu ya Peteru. Sau. Peteru sau ese mana ia o lea vala aulia. Ai mana tua foi. Ina ua vala aue Yesu Peteru. O le ai angi eisi teimi e vala aue le atua i tātou mai to tono whaingata, mai to tono whawhitauri. E le imalu le vai. O le ai angi le matangi. A lewa whai atu Yesu ia Peteru sau. Lie le li. Ao te whawhetai ia Peteru. Ua whaatino na whaatuatua. Ua aru ese manawha. Lie le li. Iwe ta te lo ai, le whaatua te leo tangata leo Peteru. E iste mie, we need to step out of our comfort zone. We need to step out. Faith need to step out. Ma na ia le move na whai e Peteru no lona whaatuatua e need le whaatuatua na wese. Mai le whaafita auli, mai whinga tāu whafta iai mai tātou. Tātou nusa tau e mu lau so, le tos fulu matasi a Peteru e leanga lou. Whaatali se isau Yesu. Usi tai o Peteru, sau. E ui ai le whaalongo o talinga o Peteru le matangi, aina le itu ua, whai mai sa ia, anga iatu ia Yesu, I lungo le sami. Ai o se whaanoanoanga. Ina waia wa ai I whainga I matangi. Mana tua foi, o le ai angi le matangi. Whai mai la o kua Yesu ia Peteru, ai koe sau le si malusi. O ngai koe wa aila I una afu ai. O nangoto. Ma ngai ke leo le whaatuatua Peteru. Na oso ai malona whaatuatua. Na amata le whaatuatua te le. E eisi teimi ma nei le matanga o tausanga e amata tausanga ya yangwali teimi o tatu tau tinonga ua whaapea le whaatuatua. Saua ia ua makaa o mai ya maki. O mai kemi o sama. Na amata le whaatuatua tele. Taluai ono whainga tāma whaafitauri ua makaa o ngā maui le whaatuatua. Ma nei le loto Peteru, ma na ia lo na whaatuatua, ai o le whaafitauri. E le umi. Ina wa ai le matangi, o na mafu ai o na ngoto. Ia le ri. Whai mai tato mata upul nei tai au, o manuia lilo, tono whaingatā, ma whaafitauri mua e whaongai le tua e sauai. Lua, e whaongai le tua e tofo ai I tato.
Na langa o lea eto fotofo ina lo tātou whaatuatua. Mal me munmudi. O awala o le atua o le file mu. O awala po o winga o le atua na te au mai ailo na file mu ia te i tātou. Storms are God's means of peace. Tātou te mana mia le file mu. Tupulo whawhitauli o le mea ngai a te i tātou maua le file mu. Le atua au mai le file mu. Le atua la vea ina i mātou. So se mea ai tupu o tātou o langa o auna i le atua e umao lo tātou a la au. File mu sa o loto. Ia leri. E eite me tātou te wa ai whengatā ma whiwhitauri. Amen. E peresu ma lua whaipoe lua ma ia wa ai atu ia Yesu o lena te taita ina ma lena te wha atotoa ina le wha atuatua. The author and finisher of our faith. O te taita ina ma lena te wha atotoa ina lo tātou wha atua. O tātou whaatuatua. Ina ua whaatu e Yesu lunga, ina ua pātu Yesu ma whaatu pēteu. Whamai ua lasa wawani mai wa. O te lei loa po le ale mamau, po ianga i le tātou tūnoa lei o po le whanemumu. Whamai ina ua whaatu e pēteu i Yesu pēteu no lasa wali mai leo le wa. Wali mai Yesu ma pēteu le wa. O laia e angi le matangi. Piereri, fai tau le tala. A o mai e suma pe teu anga i mai le wa. O lo o iai le auso. O le ae angil matangi ele i malolo. Al upa tu spaia ma le tala na tato wina. Ina ua la a Yesu te tono le wa. Umalo ma le matangi. Amene. O le teimi a na la a Yesu te tono le wa. O ina na malu ai le matangi. Tātou te langona le file mu o le atua pea e whaatanga ina e rufale. Ia le atua. Lango lava e tu o ia matui tui. O le whaangoi atu ia te oe mose avanoa. Na te fia urufale ai. Na te fia au mai ia te oe le file mu. Na te fia au mai ia te oe le whaamalo longa. Na te fia au mai ia te oe le saolonga. Ngalea ele o maua sona avanoa. Urufale ai. Ia leri. Ina ua whaatu ele atua pe teru malao mai o le matangi ia ele o malolo. A tonu o le teimi le au soo o lo o taofi mau ai le vaa aisha na lango lea e la foina. A o sa vavali mai la pe teru mai Yesu e a ngai mai le vaa le teimi ana ulu fale ai Yesu do tonu le vaa o le upatu spaia fai mai ona malua i lea leto ia se matangi. Ai ngai o le atua. Faatanga le atua. Faatanga Yesu. Faatanga le anganga paia. Faatanga lana upu. E ulfale i to tonu o lo uroto. Faatanga e ulfale i to tonu o lo va. Ia leri. E le upe pese la unga sale masani ona tatu pese ina. Ai ai Yesu lo va aya. O te ata i le afa. Amene. Ai ai Yesu ilo ainga o te ata i le wha. O te ata i le matangi. O te ata i whaafita hauli aisea. Na langa lewa i to tonu le li o le file mu. O i e pule le matangi. O le alava melo tato whitai mai tato. Awane ngalo ia te oe o loo i nei le li e pule le matangi. Al whaafita hauli o le maua samanoa e urufale ai. Praise God. A tonu sa manatu lau soo o la ea le taimi e umai e whai. O la ea le taimi e umai matangi ia. Ai whai mai na wau mai mapeteu wa ngā iatu le waa. O na maua lea i la tau o le file mo. Amene.
e whaatolu ona taua le upule o le immediately. O le whaiupa e lua sunma lua le tusipalangi, whaiupa e lua sunma le fitu, o le whaiupa e tolu sunma tasa. O le tua le tātou jau au nai o le atua whai mea vavi. E ala whaatuai mai le atua o tātou. Ia leri, e vave a le atua. E a foi lana tuai, na tali mai le atua se mana onga lo ia te oe. Te loa. Ono oea. Awe te uiu au tafa. Awe foi ke ua ilo mawhauwhau na langa o le sile meo whaasei nei tātou. O le atua ilo mawhauwhau. Langa o le atua e fia mafuta ia te oe i to tonu o lo loto. Amene. Tātou te loa ma tātou malamalama o ia o le atua whai vāvenga, ai na o le mawhauwhaua. Ai e tai tonu mai whātua tua mai le atua i lo loto. O i nāianga leima whesoa suani mai ati oi. Ia le atua le metai au. O se whenau po se sāvalina mo i tātou. Amene. O le tātou te whetaya i mawhengatama whaafita au li tonu o le ngā ruenga. E ni se o teimi iskama i mea o tala ma whaamatalanga. Tonu o tātou a inga. Nai a te oe le mafuanga, nai a te oe se mea lo whaapurupuringia i lo mawhauwhau. Aua ni ngalo i a te oe o le atua a i le ao o le atua fo i le po. Le atua o le maunga o ia o le atua le vanu. Ia le atua i aso le anga o ia o le atua o aso le lei. Le atua i le ao, le atua i le malamalama, ma le atua le teimi pongisa. Praise God. E ka le sia o mea o ia te tātou. Aua ni ngalo ia te oe, o lo ia imanu ia lilo le atua. Tātou talo i le atua na i whapula ino o tātou mata whaleanga. Ma whai e ona tātou i loa sa tani mana whenga poto o lo tam whai e whaleanga i tātou. Sa mātou tala noa i la so lulu i le whaolatanga o le tangata po salvations of a man. O le tātou tia ngai atu iai. Le mea lofa fo ina mai e le atua ia te tātou. Ia leri. E aua ni ngalo ia te oe o lo o ia tau mawhai e whaapaulirungia i tātou i whainga tāma whaafita auri. Aua ni o tātou o i whaamoe moe lea. O se mea alofa wa i fua i fua ia te tātou. E aua ni ngalo ia te oe sa au tā ua i aso lulu e leo ko meki sa i vanga nāua whai sau ngā luenga ma whai sau ngā luenga i le whaoratanga lea tātou tia ngai iai. Ia le tua e ka le sia i le nei tae ao o se whaamanatu mo i tātou o whainga tāma whaapita auli e saua i oia. E tofo mai ai a te tātou. Le ngata fo i lea e au mai ai a te tātou le file mumoni. Mātou vi ia oe le tua i le nei tae ao. Mātou whaaftai le tua o nola upu sa mātou whaalongo iai. Le tua wau wala au whaamanatu ia te i mātou. Aua nei a vea o se mea mātou te manatu mā i le tua wa o le alawai mātou te whaalongo i aso uma, o aso uma. A wā o le tua o lea langona le tangata. A o le teime whaalongo so o ai se mea. O na peili e whaangalo ia te i mātou. Ai wa mātou wala au le tua i le nei tae au. Whaamanatu pea. Na langa ia i le teimi e mātou te leto e onge ai i mea ai. Ia i le teimi mātou te leto e onge ai i vai. Ai le teimi e mātou te onge ai i la upu. Ai watu ai. Ia i le teimi mātou te tangi ai ma mātou ala langa. Le tua o feo i ai la wafionga. Le tua o mātou fie whaalongolongo i la upu e pangalea. Watu ai. Ai o le teimi nei le li e wa wala au. Whaamanatu pea ia te mātou. Lau e ka le sia. Leli e walata lo toia fio mai. Aua nei avea o se mea mātou te taa alo ailo mātou whaalongo. Ma mātou manatu ai leli e o e lava o le atua alofa.
ai wo le te mi mato te ta penga ile li ma mato mana tu na tu lo loto I lau fa ona tanga e mai se me lo fa fta ya I mai mato no mato lo e te le tu la fo I mato mai lava ile matanga se yo o mai le ni ta o se yo o lava le te fio mai ai le li e na e fola ina tau lava ni o mato loto te tele a wole fefa au lo ia te I mato le tu fa manatu ia we kalesia aveo se me te fai malanga ai aveo se me te sau ai mai asiasi aveo se me le ie wa te tofo ina I mato na ia vea I mato fatu tu ia mautu aveo lo mato fatu tu se fatu tu tele au nei vave mavae au nei ngoto ngo fie le tu I finga tama fa fitauti avea finga tama fa fitau le ie o se mea e te sau ai lo to file mu ai se ana lango lo mu yo mato lo to le ie e te fatu file mu ina I mato anga le mai le ne taia fa manuia lo e kalesi o no Yesu via le tue le ne taia manatu ya Hey
Lea foi le tau tinonga le li ia la wa apostolo po. Ia fa pe ai wo oilo na taimi wa I uia te au le tau sinionga. Na lango I o le unga lea le li ia o le matu fatutu. O I e mutai lo matu o langa ngalui. Pe a fai e te fio mai. Vala awina I mātou le tua. I o le tau sinonga. Alanga wai e te wina mo I mātou le pale o le olu. Neli e wo vala awi e lo wanga leila o e ka le sia le ne taia. Tuloina I la tau le mana o lo wanganga pai. A vea lau sa vali a vea lau upu le li e vea ma inati le lei mo I mātou. Mātou te o mai mātou le nei vai asu. Manatu ia te I mātou le li iwa e mātou te talitonu. O le te mia e mātou te uru fale ai le whaito toa lea. O le a sau sātani lo na malosi. Na leanga e le avea le mawalunga le mātou wola whaale anganga. E tāo fiai le sau o sātani ia te I mātou. Tāo fiai whinga tā ma whaafi tāudi. Na leanga o le mawalunga le mātou whātua tua. O le mawalunga fo I leo mea o mai ia te I mātou. Ai whaafe tai le tua I lo whaamanatu. O mea ia te sau ai a te I mātou le atua. I o mātou langona. I o mātou langona lo pai mai. I o mātou langona lo whaatasi mai. Le atua o lo loto na ia tofo ina I mātou. Ina ia avea lo mātou whaatua tua o se whaatua tua tene. Awane o mātou whaatua tua iti. Awane I vave mawai. Ai a tofo ina pea I mātou le atua. Ina ia maua lunga lo mātou wola whaaleanganga. Maua lunga lo mātou whātuatua. Ele ngata I lea tama. Avea ia o mea te ngalue mai ai. Ma ia o mātou langona ina. O oe o le atua e mātou te maua ai le file mumoni. O a mea o mai le li ie. Toe a langona le mātou musua. Langona le vai. Le atua ia o mātou wala awatu ia te oe. O oe mātou te maua ai le file mumoni. Angale leila o e ka le sia nei vai asu. Angale lei o mātou mātua whaaleanganga. Se temi mai malanga mai. Le atua whaafile mu e oe meu. Mātou whelua I marwhiawhia. Ai mei se nisi o mātou whanau. O nisi whai o le ka le sia loa ngai mai lunga le ala. Whaatau taia e oe o lato whauri. Sausawina o lato taavale I lo toto Yesu. Tau no manmanuia le whainga malanga I whanua mai. Angale le ia te I mātou I nei vai aso pui ia te I mātou. Le tua mātou wala au e mātou te fia manuia ia te. Tuloi nei mātou le mana o lo wanganga pa ia. Ua mātou ia I vai te mele anga le tua whaamanatu pea. Whaamanatu pea ia te I mātou la upu. Aua ne ingalo ia o mātou mawhau ai I le ao atoa maripo. Mana tunatu le li ie mai lava le tae ao te tonu o mātou ngā luenga, te tonu o mātou ainga te mi mātou te moe ai. Ia mātou manatua pea o Iova. Angale leila o e ka le sia mai mātou uma, ia to futusa I mātou I o manuia. Ono o Yesua mātou, ole ma mātou wala au atua. And all God's people say, Amen and Amen. O manuia le atua le tatua lala mai nalo whaafitai. Kai tonu ngā wai lunga tātou wholanga, whaamau I lau te whongi, ina I awane ngalo ia te oile ni tai au. Ia, lunga tātou lima tātou whai whatasi I ia,